Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, saya sekarang berada di daerah Bekasi, ya, tepatnya tidak perlu saya sebutkan. Insya Allah ingin pembacaan sholawat di rumah pasien saya. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat ini Allah berikan kita ampunan dosa dan dikabulkan segala hajat, dan bagi tuan rumah juga dikabulkan segala hajatnya, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan juga dikuatkan iman Islamnya, dan dimudahkan segala rezekinya, disehatkan badannya, dan paling utama diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita teruskan lagi Pak Pemirsa. Semoga Pak Pemirsa juga dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca sholawat, mari kita bersama membaca surat Al-Fatihah. Semoga hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga diampunkan dosa-dosa kita, ya, dan semoga ini memberikan waktu ini kita minum air. Rasulullah SAW juga membantu orang pernah berjauh dengan air. Bila baginda Mustafa Muhammad SAW berkata coba menjawab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah susun Rasul bin Abu Bakar sudah batang. Al-Fatihah susun Abdullah bin Husain al-Idrus. Al-Fatihah Salim bin Ahmad bin Jinan. Al-Fatihah Abdurrahman bin Atas. Al-Fatihah Sayyid al-Jailani. Al-Fatihah Hijr. Al-Fatihah Sanuddin bin Al-Fatihah Salim bin Ahmad bin Jinan. Al-Fatihah Abdullah bin Muhammad Atas Bekasi. Al-Fatihah Abdullah bin Husain Atas Kanan Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Ya sama-sama. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi hurmati Muhammadin balighna munana. Maulana ya Maulana ya Sami' terus bi rahmatika ya Rabbi la taqrajana. Inna in ahtana
أو خطب دهانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رضواك مولانا أسهرنا الألفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي ومهمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا ليقصنا وعلنانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سقوانا وأجب ربي دعانا جمل واسم معانا ولا تعيب مسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya salawat ala Nabi, semoga apa hajat kita Allah kabulkan. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, mohon berkahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu ya Allah, syafaat dan besarnya para nabi, karamahnya para wali, istimewa dan guru ya Allah, yang berikan keberkahan ya Allah dari salat ala Nabi ya Allah, dari asmaul husna, dari sujud kami, ruku kami ya Allah, kabulkan segala hajat ya Allah. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing apa hajat kita. Mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qurub wa tanfa'u bil qurub wa tudu bil awaitu wa tunabu wa husnul awati wa tasqalu kamamu wa sallu karimi wa rasulih fi kulli ramatin min yadadi kulli malimina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril afsar wa diyaiha wa qutil arwahi bagidaiha wa rasulih wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعليه وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعليه وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وقلاد الأخيار إفتاح بالجسد سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وصحب الأخيار عدد من الله والدين. اللهم إذا قرأ في سورة سليمان من المسجد إلى المغرب للذات وقوته وجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومن كسمان الجنان والإنسان وهيدا والقوم وسلم تسليما كثيرا جل بالسلطان والنعمة والنور. ربنا تقبل منا سليمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل شيء. اللهم بارك لنا في كل شيء. اللهم بارك لنا في كل شيء. اللهم نسألك سلامة في الدين والجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعنا في ساعة الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah. Subhanallah subhanallah rizqi wa nasifun wa salamun ala al-mursalin rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. La ilaha illa subhanaka wa bihamdika wa la ilaha illa subhanaka wa bihamdika wa la ilaha illa subhanaka wa bihamdika. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan tawakkal Allahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum dan tawaran fokus Allah ila Hasbunallah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Allah ya Rabb. Ya Allah semoga ya Allah Engkau jauhkan ya Allah dari dunia yang syirik. Ya Allah ya orang yang syirik ya Allah. Ya Allah ya Rabb jadikan orang yang syirik hasud dengki ya Allah dan fitnah zalim kepada semoga Engkau berikan kesadaran taubat ya Allah dan hidayahmu ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.